Najlepše priče za dobro raspoloženje. Hrabri krojač. Bajka braće Grimm. U davna vremena, u jednom selu u brdima, živeo jedan mali i sitni krojač. Jednog dana, dok je u svojoj krojačkoj radionici šio neku bluzu, nešto mu se prijede. Parče leba, malo džema, od tog ništa slađe nema. Mali krojač tako sebi namaza parče hleba džemom i taman htede da uzme zalogaj kad pomisli. Da završim što započeh, bolje će mi biti, mogao bih bluzu novu džemom umazati. Mladić teška srca ostavi onu krišku hleba i baci se na posao. Džem je, međutim, tako slatko mirisao da je privukao čitav roj muva. Mali krojač zamaha rukama da ih otera i besno povika. Jest, od džema ništa nema slađe, ali kakva me muka sad zbog toga snađe. Muve se sjatiše na onaj džem, a krojač na to uze krpu, zamahnu njome i sve snage i ubi 7 muva jednim udarcem. 7 udarcem ubiti, moram svijetu obznaniti. Ponosni mladić saši sebi lep pojas, izveze na njemu reči 7 jednim udarcem, prebaci ga preko grudi da ga svi vide i pođe u svet. Pre nego što se dao na put, on potraži u ostavi nešto za jelo ako usput ogladni, pa nađe parče sira i strpa ga u džep. Kad je izašao iz kuće, on vide jednu ptičicu što se uplela u plot, pa i nju strpa u džep da mu pravi društvo i dade se na put. Idući tako, on ugleda nekog džina, kako mirno sedi na brdu. Kako je ubio 7 muva jednim udarcem, mladić je poverovao da je nepobediv, pa hrabro priđe džinu i upita ga. Zašto sediš sam na brdu? Zar ti društvo smeta? Bolje sa mnom na put pođi da vidimo sveta. Džin se na to grohotom nasmeja. Tako snažno da se celo brdo zatrese i odvrati. Šta ti, momče, na pada? Kolišni si šaka jada. Nimalo obeshrabren, mali krojač mu pokaza svoj pojas. Evo, vidi kakav sam, kaza on džinu. Džin se učkilje u pojas, pa zinu od čuda kad vide šta na njemu piše. Ko bi rekao da jedan tako žgoljav momčić može da ubije 7 ljudi jednim udarcem, pomisli džin, ne znajući da je ovaj to muve ubio, a ne ljude. Zavara me što si mali, mislih da ti snage fali. Proverit ću vrlo lako, jesi li stvarno snažan tako? Džin na to uze ogroman kamen u ruku, pa ga stisnu i smrvi u prah. Ajd sad da vidimo tebe, kaza on malom krojaču. Mali krojač na to izvadi iz džepa onaj komad sira, stisnu ga u šaci i smrvi ga ko od šale. Džin se silno zadivi kad to vide, ali još nije bio ubeđen u mladićevu snagu. On zato uze drugi kamen i zafrljači iz sve snage. Kamen odlete visoko u nebo, pa pade daleko od njih. Ajd sad da vidimo tebe, povika džin. Mali krojač se ni na to ne obeshrabri, već smelo reče. Vidim, džine, jesi snažan i zato se praviš važan. Ali ovo ti moram kasti, moj neće na zemlju pasti. Mladić na to izvadi onu ptičicu što ju je nosio u džep i pusti je. Presrećna što je konačno slobodna, ptičica se u tren oka vinu nebu pod oblake i izgubi im se iz vida. Džin se sad već ozlojedi. Kako je moguće da je jedan čovečuljak jači od njega? On onda iščupa jedan ogroman hrast iz korena i zatraži malom krojaču da mu pomogne da ga odnese. Mladić se na to osmehnu i reče. Ja sam jači, to se vidi. Nemaš čega da se stidiš.
uzmi deblo, jer je lako, ja ću krošnju, pa polako. Džin pristade, pa podiže teško deblo i stade da ga vuče, a mali se krojač udobno smesti na jednu granu. Kako mu je bio okrenut leđima, Džin ništa nije primetio. Džin se sad već skroz razbesneo, pa je pozvao malo krojača u svoju pećinu da kod njega prespava ako sme. Mladić pristade i pođe sa njim, a Džin mu pokaza krevet gde će spavati. Ovaj, međutim, nije imao poverenja u Džina, pa se zavuče u jedan ćošak i tu zaspa. Džin se usred noći prikrade i batinom smrska krevet, pa pođe na počinak pomislivši da je ubio mladića. Džin ujutru pođe u šumu, zaboravivši na njega. U tom vide malo krojača kako mu smelo i veselo ide u susret. Džin se silno prepade kad ugleda mladića, živog i zdravog, pa pobeže glavom bez obzira i straha da će ga ovaj iz osvete ubiti. Sve to iz prikrajka gledala su dva kraljeva vojnika. Oni se zaprepastiše kad videše Džina kako beži, a kad pročitaše one reči na njegovom pojasu, oni pomisliše kako je mladić nepobediv. Stoga ga povedoše na dvor i ispričaše kralju sve što su videli. Kralj pomisli kako će mu dobro doći da u vojsci ima tako snažnog i odvažnog čoveka, pa ga postavi za generala. Pride, ponudi mu i svoju ćerku za ženu, kako se ovaj nikad ne bi okrenuo protiv njega. I tako se mali krojač proslavi u celom kraljevstvu, baš kao što je i hteo.